дар доираи таҷлил аз ҷашни байналмилалии наврӯз чун анъана имрӯз дар пойтахти кишвар бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе якбора ду мусобиқа веломарафон ва дави наврӯзӣ баргузор гардид. дар ин чорабиниҳои солимгардонӣ хурду бузург ва кормандони касбу кори гуногуни кишвар дар намуди дучархаронӣ ва дав фаъолона иштирок намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. аз суби барвақт кормандони вазороти идора ва муассисаву корхонаҳои дар ҳудуди шаҳри Душанбе буда ва ҳам омада буданд. ин навбат дар чорабинии навбатие ки ҳамасола дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни аҷдодию байналмилалии мардуми тоҷику форс Наврӯз баргузор мешавад, ду табақа яъне дӯстдорони дучарха ва дав ҷамъ омадаанд. ин чорабинӣ дар доираи тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ташкил ва роҳандозӣ карда шуд. дар миёни дучархаронон як чанд сину солу касбу кор ва нафарони ғайри касбиву варзишгарони ҳирфаиро дидан мумкин буд, аммо бо вуҷуди он нафарони хоҳишманд зиёд буданду баҳри таъин намудани масофаи пешбинишуда бо дучархаҳои худ омодагӣ гирифтанд. камчун табиъ гуфтанӣ ҳастам ки ҳаракат ҳамавақт ба саломатӣ аҳамияти калон дорад. агар аз нуқтаи назари тиб гирем, фишори хунро паст мекунад, миқдори қанди хуни баданро ҳам паст мекунад, асабро ҳам ором карда ва гуфта намонад ки ба ашёҳои муҳофизатӣ ҳам бояд аҳамияти калон диҳем. баъд аз баланд шудани садои тапонча рақобат низ шурӯъ гардид. як чанд километрро тай кардан пас дучархарони касбӣ аз гурӯҳи асосӣ пеш гузашта барои расидан ба хати марра байнашон рақобати шадид баргузор гардид. ба гуфти худи варзишгарону мутахассисони ин риштаи варзиш, дар намуди дучархаронӣ ин масофаи мушкил нест. варзишгарон то ба охир талош карданд ва натиҷаи назаррас низ нишон доданд. дар ин мусобиқа ҳатто ашхоси дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд низ фаъолона иштирок намуданд. ман Сиёвуш Илёсов ҳастам, омӯзгори фани забони англисӣ дар мактаб-интернати ҷумҳуриявии бачагони нобино ва сусбин дар шаҳри Ҳисор ва ҳамчунин варзишгар аъзои Кумитаи паралимпии Тоҷикистон. хушбахтона имрӯз дар анъанаи ҷашни Наврӯз мо ҳам иҷозат гирифтем ки дар ин марафон иштирок намоем ва ман бо бародарам яъне бо роҳбалатам дар ҳамин марафони дучархаронӣ омада иштирок мекунам ва дучархаи ман махсус дучарха аст, яъне тандем ном дорад ки барои нобиноён мебошад. нафари нобино дар паст нишаста ва бо ҳамроҳи роҳбалат ду нафара дучархаро меронем. веломарафон солҳои охир дар кишвар яке аз маъмултарин мусобиқа табдил ёфта пайваста аз рӯи ин риштаи варзиш сабқатҳои варзишгарон гузаронида мешавад ки ҳадаф аз он рушду равнақ додани ин намуди варзиш ва ҷалби кӯдакону наврасон ба машғулиятҳои солимгардонӣ маҳсуб мешавад. дар ин миён дучархаронӣ на танҳо ба саломатии инсон фоидабахш аст, балки он дар самти беҳтар намудани фазои экологии пойтахт низ таъсири худро ҳатман ки хоҳад расонид. ҳамзамон оммавӣ гаштани дучарха барои пешгирӣ аз истифодаи ғайримақсадноки нақлиётҳои гуногун низ таъсир хоҳад гузошт. ба қавли иштирокчиёну дӯстдорони намуди дучарха, дар чунин чорабиниҳои оммавӣ варзишӣ муҳим ин пирӯзӣ нест, балки иштирок кардан аст. масофаи пешбинишударо дар ин мусобиқа аввалин шуда донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов Муҳаммадҷон Азизов таъин намуд. Акрам Оромбоев хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 шаҳри Душанбе мақоми дуюмро ишғол намуд. Ренат Батиршин аз оилаи маъруфи дучархасаворҳо ҳамчун нафари сеюм ин масофаро тай кард. дар ин рақобати сахту сангин ва ҳамзамон ҷолиб бонувон низ фаъол буданд ва дар миёни онҳо аввалин шуда хати марраро Екатерина Ҷамолиддинова убур кард. Фараҳноз Шоева дуюмин шуда ба марра расид ва ба сегонаи беҳтаринҳо бошад Ҷамолиддинова Камила шомил гардид. тамоми иштирокчиён новобаста аз мавқеи ишғол намудаашон бо ифтихорномаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. ман Фараҳнози Баҳром тӯли 5 сол аст ки ба ин намуди варзиш яъне дучархаронӣ машғул ҳастам. дар мактаби маҳорати олии варзишӣ
یعنی که مشق و تمرین میکنم و از این مسابقه که امروز در بین بانوان گذشت من سزاوار جای دوم شدم و مینداری خود را اول به پیشوای ملت میرسانم که برای ما جوانان چنین چاره‌بینی ها تشکیل نمودند و میخوام که بیرون از جمهوری اشتراک کرده در آن جهان سزاوار جای اول شده پرچم برداری کشور عزیزم گردم و تاجیکستان عزیزم را در دیگر دولت ها معرفی کنم و گویم که چنین بانوانی با استعداد بالایقه دارند. من از طرف گواردیای ملی در این مسابقه ولاماراتون اشتراک میکنم. اولین مراتب اشتراک کردم، یکی بسیار پسند اومد. نیت دارم آینده میخوایم مسابقه ولاماراتون اشتراک کنم. بعد از هنرنمایی دوچرخه‌سواران навбат ба дӯстдорони дав расид. Дар ин маъракаи солимгардонӣ нафарони сину сол ва касбу корашон мухталиф фаъолона ширкат карданд. Дави миллӣ ки дар доираи чорабиниҳои варзишӣ бахшуда ба таҷлили сазовор аз ҷашни байналмилалии Наврӯз доир шуд, нафарони зиёдеро аз тамоми вазорати идораҳо, муассисаву корхонаҳо ва дигар ташкилоту ҷамъиятҳо ба ҳам овард. садои тапонча ба оғози дав дар шаҳри душанбе расман ифтитоҳ бахшид. ҳаракат аз даромадгоҳи маҳаллаи чорбоғ шурӯъ шуда тавассути хиёбони офиси Шерозӣ идома кард ва дар наврӯзгоҳи пойтахт ба анҷом расид. масофаи пешбинишуда барои иштирокчиён 3 километр роҳ муқаррар шуда буд ки бисёриҳо бахусус ҷавонон талош карданд то ин масофаро аввалин шуда тай намуда ғолибиятро ба даст оранд. бояд гуфт ки чорабиниҳои марбут ба дави оммавӣ дар Тоҷикистон шуруъ аз соли 2006 бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушди варзиш ва оммавияти он миёни аҳолӣ доир мегардад. ин чорабини солимгардонӣ дар ҳар як ҷашну идҳои умумии миллӣ дар сатҳи баланд ташкил карда мешавад. давидан барои баъзеҳо на он қадар хуш аст, вале таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки ин навъи варзиш беҳтарин ва аз ҳама арзонтарин табобат ва интихоби ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз ин навъи варзишро кӯдакон, наврасон, ҷавонон ва ҳатто калонсолон ҳам меписанданд. давидан барои пурқувват намудани ҳолати рӯҳӣ ва кам намудани вазни зиёдатӣ нақши муҳим мебозад. мунтазам машғул шудан ба ин навъи варзиш шахсро фаъол, болида ва ҳадафрас намуда худбаҳодиҳӣ шахсро баланд менамояд. қайд кардан ба маврид аст ки мусобиқаҳои мазкур бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, мақсад аз он уммавияти варзиш ва ба ин васила таъмин намудани солимии ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар пойга ба масофаи 3 километр кормандони сохторҳои қудратии кишвар пешсафӣ нишон доданд. аз ҷумла аз гвардияи миллӣ ҳамчунин кормандони вазорати корҳои дохилӣ, ҳайати донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа аз аввалинҳо шуда ба марра расиданд. боиси зикр аст ки мусобиқаҳои мазкур барои оммавигардонии варзиш дар миёни ҷомеа роҳандозӣ гардида буд ва барои иштироки фаъолона ба чанд нафар аз иштирокчиён аз ҷониби Кумитаи тадорукот тӯҳфаҳои хотиравӣ ва диплом тақдим карда шуд. дар воқеъ фақат ман ҳунармандоро, чунки ҳунарманд ҳастам, бисёр мехостам ки ҳунармандо чун бо садо кор доранд, бо нафас кор доранд. ман фикр мекунам ки он ҳунарманде ки мехоҳад ки садош гиро бошад, садои қавию зебо дошта бошад, ҳамеша бояд тамрини бадан карданаш дар кор. на ин ки фақат мо мунтазир шавем рӯзҳои дави миллиро ба хотири як ин ё ин кадом як ид. ҳунарманд ҳар рӯза бояд на камтар аз 3-4 километр ё ки роҳ гардад ё ки давад. ва имрӯз мо як гурӯҳ омӯзгорон, кормандони мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Мирратло Атоев ки имрӯз дар ин чорабинии бошукӯҳ дави миллӣ иштирок дорем, ман ифтихор мекунам. ман ҳамчун як ҳунарманд ба тамоми ҳамкасбонам тавсия медиҳам ки ҳунарманд ҳамеша бояд дар тамрин бошад. давидан дар ҳақиқат бисёр ба ман худам дар мисоли худам мегӯям, бисёр ҳис кардам ки ҳамин давидан яке аз намуди беҳтарини варзиш ҳисоб мешавад. ҳангоми давидан тамоми узвҳои бадан имконотҳои потенсиали худаш истифода мебарад. ман мегӯям ки хоҳед ки касал нашавед, давид, хоҳед ки фарбеҳ нашавед, давид, хоҳед ки дар пирӣ қобилияти кори худро гум накунед, давид. ман худо ба шукр ба синни 79 дорам ода истодам. хуб ман худамро хуб ҳис мекунам. ҳар сол ман ҳамин 10 километр бемалол медавам. масъула бо бахшида ба таҷлили иди байналмилалии Наврӯз дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар пойтахти аз замон шаҳри Душанбе, дави наврӯзӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор карда мешавад ва имрӯз ин чорабинӣ бисёр як сатҳи баланди касбӣ доир гардид, зеро ки дар ин чорабиниҳои мазкур тамоми наврасону ҷавонон, варзишгарон ва кормандони касбу кори гуногун аз тамоми вазорату кумитаҳои давлатӣ фаъолона иштирок намуданд.
ҷашни наврӯзи байналмилалиро сокинони ноҳияи варзоб низ бо баргузор намудани чорабиниҳои солимгардонӣ истиқбол мегиранд. субҳи имрӯз дар ин ноҳияи зебоманзар машқҳои пагоҳирӯзӣ ва дави наврӯзӣ доир гардид. дар қатори дигар шаҳру навоҳии мамлакат сокинони ноҳияи варзоб ҳам субҳгоҳон бо мақсади иштирок дар чорабиниҳои оммавии варзишӣ ки бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ роҳандозӣ гардиданд фаъолона иштирок намуданд. пеш аз оғози дави наврӯзӣ машқҳои пагоҳирӯзӣ ки ҳар субҳи рӯзҳои шанбе дар қаламарои мамлакат сурат мегирад доир гардид. сипас сарҷамона хурду калони ин диёри зебоманзари кишвар дар дави наврӯзӣ иштирок карданд. масофаи 5 километрро дар бар гирифт. давидан дар ҳавои соф ва лаби кӯҳ дарё барои ҳар фарде ки мехоҳад тани солим дошта бошад манфиати зиёд дорад. бо ҳамин мақсад дар чорабинӣ мазкур шумораи зиёди сокинони ин диёр иштирок карданд. ҳамин тариқ масофаи мазкурро аз миёни мардон оиб хусрав ва аз байни духтарон бошад дилноза ғоибова аввалин шуда тай намуданд. дар охир робарати ноҳия ҳамаи иштирокчиёни ин чорабиниро ба ҷашни наврӯз имсола табрику таҳният гуфт. баъдан ғолибони сезина ифтихории дави наврӯзӣ миёни мардону занон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсисдодаи кумитаи тадорукот қадрдонӣ шуданд. ҳамчунин ба чанд тан аз фаъолони чорабинии варзишӣ сипосномаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи варзоб супорида шуд. бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мусобиқаҳои веломарафон ва дави наврӯзӣ ҳамчунин дар дигар минтақаҳои кишвар бо ҷамъи васеъи сокинон доир гардиданд. ҳамкорони минтақавии мо гузориш медиҳанд. сокинони сарбаланди боми ҷаҳон дар қатори дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар маъракаи варзишӣ яъне дави наврӯзӣ ва марафони велосипедронӣ бо шукргузорӣ аз фазои тинҷу оромии мамлакат ваҳдату якдилӣ ҳисси меҳампарастӣ ва рӯҳияи худогоҳии хуштаншиносии миллӣ иштирок намуданд. чорабинии мазкур аз майдони ғалаба оғоз гардида то майдони исмоили сомонӣ идома кард. субҳи содиқ намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа нобаста аз сину сол дар фазои амонии кишвар дар майдони ғалаба ба хотири таҳкими тарзи ҳаёти солим рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавӣ намудани он ҷиҳати баргузор намудани дави наврӯзӣ ва марафони велосипедронӣ ба ҳам омаданд. дави наврӯзӣ мо марафони велосипедрониро бо мақсади рушди намуди варзиши велосипедронӣ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он мо аввал марафони велосипедрониро байни тамоми қишрҳои гуногуни ҷомеа ташкил мекунем дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. баъдан дави наврӯзӣ оғоз мегардад ва пайваста мо кӯшиш менамоем ки тамоми сокинон табақаҳои гуногуни ҷомеаро ба варзиш ҷалб намоем. дар оғози чорабинӣ намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон иштирокчиёни чорабинии варзиширо ба ҷашни байналмилалии наврӯзи аҷам табрик ва муборакбод намуданд. таъкид намуд ки чорабинӣ дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни ҷаҳонии наврӯзи аҷам ба роҳ монда шудааст. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба кулли иштирокчиёни ин чорабинии варзишӣ ҷиҳати иштироки фаъолонашон изҳори сипоси миннатдории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятро баён доштанд. иқдоми мазкур бо мақсади ташаккули тарзи ҳаёти солим рушди соҳаи варзиш ва оммавӣ гардондани варзиш дар байни аҳолӣ роҳандозӣ гарда ҳамасола бо ҷалби васеъи тамоми қишрҳои ҷомеа бахусус наврасону ҷавонон ташкил карда мешавад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои машқу тамрини ҷавонону наврасон толору майдончаҳои бешумори варзишӣ бунёд гардиданд ки аз таваҷҷӯҳи хоссаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати насли созандаи ҷомеа шаҳодат медиҳад. тамоми шаҳрвандон ва сокинони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз ҷумла аҳли маориф дар ин марафон якдилона иштирок мекунанд ва ин марафон ба хотири гиромидошти саломатӣ, беҳдошт ва рӯ овардан ба варзиш аст ва дар ин марафон мо дастҷамона иштирок мекунем ва саҳми арзандаи худамонро мегузорем. баъди баромади масъулини соҳа дави наврӯзӣ ва марафони велосипедронӣ аз майдони ғалаба идома карда дар он зиёда аз 3000 қишрҳои гуногуни ҷомеа иштирок карданд. дар назди майдони исмоили сомонии шаҳри хорух иштирокчиёни дави миллиро ба партафишонии парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон истиқбол намуданд ки шаҳодат аз эҳтирому эътиқоди насли наврас нисбати варзигарон ва рушди соҳаи варзиш дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дониста мешавад. бахшида ба таҷлили рӯзи наврӯз марафони велосипедронӣ ташкил карда шуд ки дар он зиёди ҷавонони шаҳри хорух иштирок намуданд. дар баробари ҷавонписарон ҳамчунин саҳми занон дар варзиш ҳам ниҳоят баланд мебошад ва мо шоҳиди он гаштем ки занон ҳам
تعداد زیادی جوان و زنان در این ماراتن فعالانه اشتراک داشتند. اشتراکچیان چهاربینی دوی نوروزی و ماراتن ولسپیدرونی مهارت خوب ورزشی نشان داده موافق سن سال فاصله معین را طی نموده توانستند به مرا رسیده جایهای نمایان را اشغال نمایند. امروز ما با عنوان ولایت مختار کوهستان بدخشان تصمیم گرفتیم که در برابر مردان شجاع و غیور تاجیک در چهاربینی دوی نوروزی اشتراک نموده سزاوار جای اول گشتیم. گذرانیدن چنین چهاربینی‌ها این عمومی گردانیدن ورزش و جمع نمودن جوانان و بانوان را به ورزش. پس از انجام دوی نوروزی و ماراتن ولسپیدرونی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق غالبان چهاربینی ورزشی را برای اشتراک فعالانشان مبارکباد نمودند. قید گردید که ساحه ورزش در سراسر جمهوری تاجیکستان همچون رکن مهمی معرفی کننده دولت ملت در هر دور و زمان به حساب می رود. برای غالبان مسابقه و اشتراکچیان فعال از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت افتخارنامه و سپاسنامه‌ها در وضعیت تنتنوی سپرده شدند. صبح امروز در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت سوغ نیز دوی نوروزی و ماراتن ولسپیدرونی برگزار شد. در این چهاربینی عمومی ورزشی ساکنان سرشمار از تشکیلات و اداره، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشگاه‌ها و مکتب‌های ورزشی اشتراک نمودند. دوی نوروزی و ماراتن ولسپیدرونی در شهر خوجند از نزد مجمع حوزه‌های شناوری 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان آغاز گردید. بخشیده به تجلیل جشن نوروز بین‌المللی با مقصد عمومی گردانی ورزش و جلب هرچی بیشتری ساکنان و مخصوصا جوانان و نورسان به ورزش روزی ماراتن ولسپیدرونی و دوی ملی تشکیل و برگزار شده است. امروز ما کوشش کرده ایم که هرچی بیشتر ساکنان کسب و کار گوناگون را به ورزش و تربیت جسمانی جلب نماییم تا که آنها در آینده خود را سالم و بردم حس نمایند. سراول ولسپیدرون‌ها با سبقت برآمده از نزد مجمع حوزه‌های شناوری 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان تا نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغ دوچرخه‌رانی کردند. نمود ولسپیدرونی که یکی از نمودهای فایده‌آور ورزش است، سال از سال در کشور ما رشد و نمو می‌یابد. زمان معاصر و افزایش واسطه‌های نقلیات تقاضا می‌کند که ساکنان از این نقلیات از جهت اکولوژی تازه فراوان استفاده برند و هم با مشغول شدن به این نمود ورزش سلامتی خود را برقرار نمایند. ما زنها مادران بسیار از این اقدام خرسند هستیم چون که ورزش این گروه سلامتی است و برای تشویق طرز حیات سالم چنین چهاربینی‌ها ضرورند که در آینده از مادر سالم نسل سالم تولد می شود و اگر جمعیت سالم باشد آینده نسل ها هم نیز سالم می شوند. ما این اقدام را دستگیری می کنیم و امروز در این دوی ملی فعالانه اشتراک می نماییم. عموما چون میگویند مشغول شدن به ورزش برای هر یک شخص پیش از همه به سلامتی خودش مفید است و واقعا ورزش میگویند این قاصد سوخ است. این دوی نوروزی که امروز بخشیده به نوروز بین‌المللی گذاشته شده است، من فکر میکنم برای هر یک شخص باز هم امکانیت میدهد که در آینده به ورزش زیادتر جلب گردد. ما جوانان از این چهاربینی‌های ورزشی واقعا هم بسیار خوشحال هستیم و البته ما باز هم میخواهیم که آینده همین گونه چهاربینی‌های ورزشی باز هم زیادتر شود و ما جوانان هرچی زیادتر باز هم به ورزش مشغول گردیده باشیم. بعد ماراتن ولسپیدرونی ساکنان سرشمار در دوی نوروزی اشتراک نمودند. مورد به ذکر است که سال از سال نفوذ این گونه مسابقه‌های عمومی ورزشی افزوده خواهشمندان بهر اشتراک در آنها زیاد می‌گردند. از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اعلان گردیدن سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی به رشد ورزش و تربیت جسمانی به خصوص ترغیب آن در بین عمه وسیع نورسان و جوانان و بانوان مساعدت می نماید. در دوی نوروزی ساکنان با روحیه ایدانه و آمادگی خوب اشتراک نموده مسافه تعیین شده را طی کردند. در مراسم پوشیده شوی این چهاربینی عمومی ورزشی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و شهر خوجند همچنین رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت و دیگر مسئولین اشتراک نموده ضمن برآمد خود قید نمودند که به شبهه ورزش عمومی به رشد ورزش کسبی و دریافت ورزشکاران امیدبخش نقش بس و مهم را اجرا میکند. بنابراین ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوغد با ورزش اعتبار مخصوص ظاهر نموده بهر بلند برداشتن مهارت و استعداد ورزشکاران تدبیرها میاندیشد و برای تشکل همه‌جانبه حیات سالم بین عامه وسیع خلق و تکامل جسمانی اهالی شرایط مساعد و امکانیت‌های وسیع فراهم می‌آورد. غالبان و جایزه‌داران و اشتراکچیان فعال این چهاربینی عمومی ورزشی با سپاسنامه‌های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوغد قدردانی کرده شدند.
صبح بر وقت دوستداران ورزش، نورسان جوانان، کلانسالان بانوان، ولسیپدرانان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و دایره وسیع ساکنان برای اشتراک در دوی نوروزی و ماراتون ولسیپدرانی با آمادگی خاصه جمع آمدند. نخست نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ریاست کار با جوانان و ورزش به سخن برآمده ابراز نمودند که این اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تشکل طرز حیاتی سالم، رشد ساحه ورزش و عمومیت آن میان اهالی راه اندازی گردیده است که همساله با جلب وسیع همه قشرهای جامعه به خصوص نورسان و جوانان تشکیل و گذرانیده می شود. ورزش تنصیحاتی، ورزش قاصد صلح، ورزش بهداشت روزگار انسان ها و در زمانی که تن صحت است خرسندی و برای رشد و پیشرفت جامعه سهم ارزنده خود را تنها ما توسط ورزش میتونیم گذاریم و اندیشه میکنم که معرکه های ورزشی که در سراسر جمهوری ما برگزار میگردد این به منفعت کار است و خواهش و تمنای آن دارم که کل مردم تاجیکستان با ورزش مشغول شوند، چون که ورزش این بسیار تاریخ طولانی و کهن دارد و خلق تاجیک بخصوص در برابر فرهنگ، در برابر علم و معرفت این چونین با ورزش پهلوانای نامی از آن جمله ما که میدونیم ایرج‌های تلسپیشکن داشتیم، رستم احمدهای دیوبند داشتیم، رستم جهان پهلوان داشتیم. اینا همش از ورزش که در شهادتنامه بیزوال حضرت فردوسی درج گردیدند بازگوی آنند که مردم تاجیک در برابر آفریدن تمدن با ورزش نیز مشغول بودند. جوانان با یک شوق و هوس بی اندازه در این شورابینی اشتراک دارند، چون این شورابینی نامش یعنی ویلا ماراتون است، یعنی به مقصدی باز هم یعنی با تقویت بخشیدن نیروی سالمی جامعه، چون ورزش قاصد صلح و ورزش میگویند نیروی بزرگی توانایی انسان است. با همین مقصد امروز بسیار یک روزی خوب شد، بسیار یک اقدام نغز ما همچون یعنی نماینده از دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو با دستاندرکاران این شورابینی اظهار سپاس و مینه‌داری بیان می‌کنیم. اول ولسیپدرانان در خط سرشوی ایستاده از نزد میدان شاه اسماعیل سامانی با واسطه کوچه مرکزی شهر به مسافت 3 کیلومتر تا ترمینال مسافرکشانه شهر میان هم سبقت نمودند. باید گفت ولسیپدرانی یک از ورزش‌های معمول در تمام کشورهای عالم به شمار رفته، در تاجیکستان هم توجه به آن بیشتر گردیده ایستاده است. این نمود ورزش هم به سلامتی انسان فایده آور بوده، سال تا سال در کشورمان دوستدارانش زیاد گردیده ایستاده است. طور می‌بینید خرد و بزرگ با شوق و رغبت راه روی مرا گرفته کوشش نموده ایستادند که غالب این شورابینی ورزشی گردند. سپس شماره زیاد کودکان و نورسان، جوانان و کلانسالان و زنان و بانوان در دوی نوروزی شرکت ورزیدند، چون دویدن بهترین وسیله طرز حیات سالم بوده به تن و من کس حلاوت میبخشد. در بین دیگر نمودهای عمومی ورزش دویدن اساسی همه آنها سالهای اخیر در سرتاسر مملکت به سرعت رشد میکند. صبح بر وقت امروز خرد و بزرگ، جوانان و ورزشگران و کارمندان و تشکیلات و مؤسسه‌های ولایتی و شهری در نزد پرچم شهر باختر بهر اشتراک در دوی نوروزی و ویلا ماراتون سرجم شدند. مورد به ذکر است که در دوی نوروزی نزدیک 2000 نفر تنها در شهر باختر شرکت نمودند. از روی ویلا ماراتون باشد نزدیک 500 نفر شرکت نموده بین هم در مسافه‌های معین سبقت کردند. در دو و ماراتون ولسیپدرانی امروزه که بخشیده به جشن نوروز بین المللی دایر کرده شد، یک چند نفر شرکت کنندگان فعال که از اولینها شده خط معرا را عبور کردند با دیپلم های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان سرفراز گردانیده شدند. گزارش پرویز خورشید برای برنامه اطلاعاتی خبر از شهر باختر.
дар шаҳри кӯлоби вилояти хатлон баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни байналмилалии наврӯз дави наврӯзӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид ки ин тадбири варзишӣ бо тасмими кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сартосари ҷумҳурӣ роҳандозӣ гардида истодааст. дар оғози чорабинӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри кӯлоб ва масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри кӯлоб бо истифода аз иштироки васеъи сокинон тамоми ҷамъомадагонро ба ҷашни наврӯз таҳният гуфта таъкид доштанд ки сол дар шаҳру ноҳияҳои кӯлоб баргузории ин чорабинӣ бо иштироки васеъи сокинон ва кормандони ташкилоту идораҳои шаҳрӣ баҳри оммавияти варзиш ва солимгардонии ҷомеа рӯй даст гирифта шудааст. имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ рӯзи марафони велосипедронӣ ва дави наврӯзӣ доир гардида истодааст ки ин чорабинӣ ҳамасола дар шаҳри кӯлоби бостонӣ низ дар қатори дигар шаҳру манотиқи ҷумҳурии тоҷикистон бо таври фаъол ва бо иштироки оммаи васеъи тамоми мардум сурат мегирад. имрӯз дар шаҳри кӯлоб низ сурат гирифта истодааст ва дар ин чорабинӣ бахусус иштироки фаъоли донишҷӯёни донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри кӯлоб инчунин тамоми шаҳрвандони шаҳри кӯлоб эҳсос мегардад. сипас дави наврӯзӣ ва велосипедронӣ дар шаҳри кӯлоб дар масофаи беш аз 3 километр баргузор гардид. нахуст наврасону ҷавонон дар марафони велосипедронӣ иштирок намуда то масофаи муайяншуда ба марра расиданд. масофаи дав бошад аз донишгоҳи давлатии кӯлоб то бинои театри вилоятӣ баргузор гардид ки беш аз 4000 нафар сокинон дар ин тадбири варзишӣ ширкат варзиданд. сипас барои иштироки фаъолона ба як қатор ташкилоту идораҳои шаҳри кӯлоб аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри кӯлоб ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ карда шуданд. махсусан иштироки фаъоли раёсати маорифи шаҳри кӯлоб дар ин чорабинӣ дарж гардид ки ба як қатор иштирокчиёни ҷавон ифтихорномаҳои бахш тақдим карда шуд. имрӯз ман ҷои намоёнро дар ин мусобиқа гирифтам. ба мо ҷавонон ин хеле хуб аст ки мо ба варзиш машғул шуда ба корҳои беҳуда машғул намешавем ва ман мехоҳам дар оянда ба бозиҳои варзишӣ машғул шавам ва ҷойҳои намоёнро гирам. бинобар иттилои мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри кӯлоб суроб азимов дар баробари мусобиқаи мазкур давоми моҳи март бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ силсила барномаҳои оммавии варзишӣ ва солимгардонӣ инчунин мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ низ баргузор карда мешавад. зимни оғози дави наврӯзӣ ва велосипедронӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва дигар иштирокдорон таъкид карданд ки ин чорабиниҳои варзишӣ дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри оммавияти варзиш ва солимгардонии ҷомеа ва инчунин сазовор истиқбол намудани ҷашни байналмилалии наврӯз баргузор гардида истодааст. сипас дави наврӯзӣ дар масофаи 2000 метр оғоз гардид ки зиёда аз 1460 нафар сокинон аз ҷумла 365 нафар духтарону бонувон дар ин тадбири варзишӣ иштирок карданд. мусобиқаи веломарафон бо иштироки васеъи сокинон дар масофаи 5000 метр ташкил гузаронида шуд. дар фарҷоми мусобиқа беш аз 10 нафар варзишгарони наврасу ҷавон бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи муъминобод ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия қадршиносӣ карда шуданд. мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи муъминобод абдулло раҷабов иттилоъ дод ки дар моҳи ҷорӣ тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти маҳаллӣ ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз силсила чорабиниҳои оммавӣ варзишии солимгардонӣ ва мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ низ баргузор карда мешавад.